yoo rabbi beektan qabrii biyyan nu galchaaqa qabriin biyyan waa nu taatu ijaanillee ilmaan keenyallee qabrii teenya laalanillee yaa obboleeyyan islaamaa maaliif akkana nu calliftan kabiraatiif numa dhawwaaytani teenya tanamaaf dhawwaa kuu dhabdan mootummaan keenya hoo maaliif akkana nu calje mee rabbumatti amane kan islaamaati amanu ka kaafiraati amanu rabbumatti amanatti hin beeku rabbuma hin beeku rabbii tokkicha hin beeku inni hoo maaliif nu galfachuu dhabe maaliif miikkaadhaan nu waada miikkaan waadamne qaamni nu madaawe yaa obboleeyso aboomee sheer nu godha sheer nu godha amma tallaajaa malee wani nu hafeen jirtu tallaajaan nu jaalatina tallaajaan nu jaalatina qabrii biyyan nu galcha yaa obboleeyso ijaanillee biiti teenyallee nafsummaan teenyallee biyya galtu nafsee maanillee biyya galtu ulii faayidaa dhabne qaamni nu mammadaa'ee jira awwa rabbi beekaa nu iyya addunyaa rammee nu faffacaasaadha liifi tanamee namuutu sheer godha yaa obboleessoo namni dhiiraa wajjin hin dhalatin hin jiru ka dhalaa wajjin hin dhalatin hin jiru ilmaan keessan arman madaawanii yaa boo wani takka nafne tumamne yoo waan takka dubbanne amma dho'isatti isin wannu isinitti ergu jirra liifi tana dho'isatti uleedhaan tumamna yaa obboleessoo nuti jiruun jirru mana dachii jalaatii hidhamnee jirra addunyaarra hin jirru rabbi beeytanii addunyaarratti kan nu baaftan addunyumarratti kan nu baaftan isin gaafanna assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu dhageettanii jirtanii dhageettanii jirtan namni kun nama guddaadha